Sebaka sa ngwaga se se fetileng Aforika Borwa o ne a bewa ka fa tlase ga dikiletso tse di gagametseng jaaka COVID-19 ne e baka mathata a lefatshe ka bophara. Go leka go fokotsa mathata ano, puso e ne ya tsenya dikiletso go leka go laola go anama ga mogare ono. Go fitlhetswe fa dikopano e le tsone di anamisang mogare ono. Morago ga paka ya malatsi a boikhutso ngogola dipalopalo tsa mogare di ne tsa tlhatloga thata. The number of new coronavirus infections is climbing at an alarming and unprecedented rate. Fa go le malatsi a Paseka go nna le dikopano tse dikgolo. Fela go na le tsiboso ya gore legato la boraro la tshwaetsano le ka nna gone mme puso e sekaseka gore a e busetse dikiletso tse di gagametseng gape. I think the government should keep all the regulations. I don't think the president should close down the country because everyone is now responsible. They all know that corona is real. Going to Easter on this level, a lot of things can happen. We might end up going back to the third wave of this coronavirus. Lenaneo la go enta baagi la puso ga le a tsepama. Puso e ne aparelwa ke dipuo morago ga go tlisiwa ga moento wa AstraZeneca mo nageng eno. E rile go sa le gale kgwedi e fetileng puso ya emisa tiriso ya AstraZeneca morago ga go retelelwa ke go fedisa mofuta o rileng wa corona. Mme jaanong go lebeletswe gore jaaka malatsi a Paseka a atamela, a presidente o tla bua gape le setšhaba. The National Coronavirus Command Council is meeting and considering the plans on how to manage the Easter holidays. And it's not only Easter holidays, you've got the Jewish Passover, which is known as Pesach. You also have the Ramadan, which will also follow immediately. Jaaka bontsi bo boifa gore a COVID-19 e ka anama gape, Aforika Borwa o lebeletse gore a go tla diragadiwa dikiletso go thibela seno. Ga jaana naga eno e na le ditshwaetsego di le milione le halofo mme go setse go tlhokafetse batho ba feta 12,000.